गोलाव बोसोर जों सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइखौ मोनफेराखैमोन। नाथाय जेब्लानिफ्राय प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारी दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो मोननांगौ मुवा बेसादफोरखौ मोननो हाजोबबाय। दिनैनिफ्रायल' नङा, जेब्लानिफ्राय इउपिपिएलआ सरकार दादों अब्लानो इउपिपिएल सरकारखौ मोजां मोनदों। बेफोर बाथ्राखौ थांनाय सानखालि 14 नं सिरांदुवार बियाबाव हांसो मोननो हानाय आइजोआ बुंदों। बिटिआर सरकारनि दैदेननाय आरो इएम राकेश ब्रह्मनि बानजायनायाव इएम रनजित बसुमतारीया एनिमेल एन्ड हासबेन्ड्रि बिफाननि गेजेरजों 14 नं सिरांदुवार बियाबाव सा 50 सुबुंफोरनो गासै 2500 हांसो फिसा राननानै होदों। आरो बे हांसोखौ मोननो हानानै आइजोफोरा जोबोद गोजोनना बेफोर बाथ्राखौ बुंदों। आरोबाव आइजोआ बुंबावदों दि फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ देरहाना सरकार दाफिननांगौ। सिगांनि सरकार थानाय समाव अनसुंथाइ मोननाया गोबां असान्तिमोन होननानैबो बुंदों हांसो मोननाय आइजोआ। আজি নহয় মানে প্ৰথমৰ পৰা ভাল লাগিছে, যেতিয়ালৈকে আমি প্ৰমোদ ছাৰ আহিছে আৰু ৰঞ্জিত ছাৰে আহিছে। আমাক যিমান ভাল কৰি মানে আগত এনেকা পোৱা নাছিলো, আমি ইমান মানে বস্তুবিলাক বা নিজৰ মনটো অলপ অশান্তি আছিল। যেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰ আহিছে, ৰঞ্জিত ছাৰে আহিছে, আমি মানে বহুতে সন্তুষ্ট আছো। আৰু যি পোৱা লাগে এইগিলা গোটেই পাইছো আৰু এইকাৰণে আমাৰ মনটো আজি বহুত ভালে আছে। আগত পোৱা নাছিলো। নাই একো পোৱা নাছিলো। মানে এতিয়া যেনেকা প্ৰমোদ ছাৰ আহিছে, ৰঞ্জিত ছাৰ আছে, মানে সবে মানুহবিলাক লগতে ঘূৰে। মানে আগত এনেকুৱা নাছিল। আমাৰ মানুহবিলাক চোৱা নাছিলে। যিখিনি মানুহ ইহঁতৰ আছিল সেইগিলা নিজে মানে আমাৰ জাতিও আছিল, মানে ইহঁতে নিজে পাইছিল, নিজে লৈছিল। এতিয়া মানে সবজনকে চাই আৰু ছাৰো খবৰ লৈ থাকে যে গাঁৱৰ কিমান পাইছে, পোৱা নাই। 2025 আপোনাৰ বিটিসি ইলেকশন হ'ব। ইউপিপিএল চৰকাৰ থাকিব না নাই? ইউপিপিএল চৰকাৰে হ'ব লাগে। থাকিব লাগে। আমাক যেনেকুৱা ছাৰে আজি হাঁহ দিছে, মানে আমাক আগত যাব কাৰণে দিছে। মানে আমি ভালকৈ আৰু যত্ন কৰিব লাগে। আৰু বাইদেউ মানে আনিছিলে, মানে অলপ ট্ৰেইনিঙো শিকাই দিছে, যে এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। আমি উত্তৰণিখাতাৰ পৰা। आंथ' बिराद मोजां मोनदों जोंनि बे बिटिसिनि प्रमोद सार सरकार दानायाव। दा जों रनजित सारनि अननायाव जों हांसो दा सानैजों 50टा हरदों आरो दा जों दा बेखौ मोननानै बिराद गोजोनदों। दा बेखौ जों दिनै लांफैदों आरो मोनाखै एबार फार्स्ट आरो बेनो। हांसोखौ मोननानै माबायदि जोथोन लागोन आरो मा हांसो मोननानै माबायदि आबाद खालामनाय बेखौ जों दा बायदि सिगाङाव जोंनो दा एसे ट्रेनिं होदों, जों दा बेखौ बाहायनोसै आरो। माबायदि ट्रेनिङा जाहैबाय बिदिनो गोरलैनिफ्राय माबायदि फिसिनांगौ, बेखौ मेडिसिन बाहायनांगौ, बेखौ होबाय आरो। सन्थुष्ट रोंबाय नामा? एसे दा रोंबायानो। इयुनाव मा आसा फारिबावदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जिहेथु माबा मोनसेफोर फैयोबा बेफोरखौ मोनबावो खोमा, जों बेखौ सानो आरो।